Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Kekenhun wat benia jangka United Nations sakani kekenti kalau subadan keti ya kawi kekenhun tu pisa online bapau nam jangka North Korea bakala bandan keti na lendet ke jing syatu ya ka pisa kripto ka bajan hadu lai $1 million ha ka bakut jangka ni ketayo baladem kade ke jing ja bakhadu ka bayadai bakan North Korea ha ka baka program cybercrime ka basta jangka ka pendan kam ya ka pisa cryptocurrency balatuk ban yarap ban bay tengka ya ka jingpen miktir nuklear jangka ong ka kenhun jangka United Nations ka kot khubor jangka pisa digital coin desk kalau ong baka jing luti ya ka jaka bu pisa online jangka kelp dau ha ka sni sejan ka dei ka jing luti ka bahe tam house nem ajar pun riu haduk mentah ha ka por bala syapen pra artli ki blockchain server bala penya da ka waypat ka application crypto tech ka bakarteng ka layer 0 kila syapen thun ong ka kelp dau ha ka sni balang kata kal aila dia ka dak jang ka pisa crypto ka bayadai bat ka pisa ethereum ka bakongsan ban syapen mi na ka kelp dau kalau ong ha khat pratri jong yayong ajar pun riu lapan dan kam ya ka kelp dau haduk kumba arspa khandai $1 million long ka layer 0 ha ka kerwa ki dak banengkong ki pen i bala pensyong nong rim hau no yalak kai batebet bah jong ka jela ubala bandai ke kenhun Lazarus jong ka DPRK ong layer 0 dak ba pendan kami ki dak banengkong jong ka kerteng batikna jong ka Korea satelam ini kala pentikna yaki nong pendan kam bakam dan kanu ke jingpang syakinu kinu ki waypat ki jing dan jing em ni ki application ka teknologi ka ailat iki jing penyat ban penduk no yaki nong penyat kentup yaki sarkar bat ki bank ka jing mut ka ba latip kum ka jing penyat pisa lani kata ka decentralized finance lani ka DeFi